Ramogi. Riwruog kweth mar jogedo e kaunti ma Bungoma okwero ji moko masani okonore mawuondore ni gin jolony timo orak kendo koto omenda kowuok kuom josiasa. Kotelnegi kod jakom mar riwruogno Ben Wafula gocho ni giseyudo ote mar ng'we mbui mar MCA mar Halaba Cornelius Makanu kaka achudhego osebedo katiyo kod nying riwruogno kendo ka orak ma ok opodhi kowuok kuom josiasa e kaunti no. Gichiwo ndalo abiriyo ne jokweth achudhe ma osebedo katiyo kod nyinggi mondo okwang' ng'uono kata kawnegi ondamo mar chik, gino mabiro bedo kaka ranyisi ne joma paro ketho ne jomoko tijegi. Tafuta kasi akitumia jina yetu ya Bungoma Contractors Association kama yeye ndio chairman na alipewa kasi kwa hiyo jina, na hiyo kazi hakufanya. Mheshimiwa, watu wake wamelalamika sana, naye akaona alisaidia huyu akijua ndio mkubwa wa contractors na kazi iliharibika. Sasa tunataka kuclarify ya kwamba Michael Nyongesa Mahanu is not the chairman. Hiyo kazi ilipewa mtu ambaye hatumjui. Nataka tufanye kazi vizuri executive and our county assembly. Sasa hatutaruhusu mtu yeyote akuje alete furugu, alete kusosana between the executive and the county assembly. Tunataka tufanye kazi as a team, and I'm calling upon all contractors tukuje pamoja, tufanyie kazi pamoja as one people of Bungoma County. Sisi tuko capable kufanya hiyo kazi wakati tutapewa, lakini kwa sahi mheshimiwa alipewa mtu individual na huyo mtu apepe msalaba wake, na mheshimiwa pia akuje kwa hii association atuulize leadership ni gani, na tumwambie watu wasitumie tu hiyo jina kwenda kukoni maofisi. Tunasikia wengine wanaenda kwa executive wanawatishatisha wakiwaomba pesa. Hiyo sio sisi. Governor Manarok Patrick Olentutu ochako chenro mag chwalo yedhe